Bien sûr, Turquoise a eu un volet humanitaire. nibyo ko operasiyo Turquoise yari igamije gutabara ikiremwamuntu, gusa hirya yabyo yari igamije gufasha bikomeye leta yari irimo gukora jenoside. Ubuhamya bwanjye bushingiye ku byo nabonye, ntabwo ari byo nasomye. Reka nguhe ikaze wo gukurikiranya One Nation Radio. Imyaka 27 irashize mu Rwanda habaye amahano atari yarabaye ahandi, aho imbaga yishwe rw'agashinyaguro, ubwoko ari icyaha, wari umuturanyi akaba umwanzi, ababyeyi barihekora sinakubwira, miliyoni irenga y'abatutsi bazirokorerema yabaremye. Imyaka 27 twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, twibuka abo twabuze tukibakonze. Imyaka 27 irashize, twibuka bagiye mu muryango mpuzamahanga urebera, aho aboherejwe mu Rwanda aho gutabara, bakoze ibishoboka ngo bakingire ikibaba bari bamaze kuruhekora. Yari jenoside izahora yibukwa nk'iyakoranywe ubugome kurusha izindi. Jenoside yabaye ubwo mu Rwanda hari ingabo z'umuryango w'abibumbye, ariko ngo nta butumwa zari zahawe bwo kwihagarika. Igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherukaga gutakaza abasirikare benshi muri Somalia, bityo ngo ntabwo cyashaka kongera kwivanga mu bibazo by'Abanyafurika. Ababiligi n'izindi ngabo z'abibumbye nyinshi baje kuzinga utwabo baragenda, ngo nyuma yo kwicwa kw'abasirikare 10 b'ababiri Gishenge, aho batitaye ku bihumbi byicwaga. Igihangange cyari gisigaye cyari Ubufaransa, bwari bufitanye umubano wihariye na leta yarimo ikora jenoside, maze ubu biza kurangira aribwo bwohereje ingabo mu Rwanda ngo bushyireho icyo bwise agace karimo umutekano mucyo wise Operation Turquoise. Abariko aho kurinda bicwaga, ahubwo bashatse ko ntanga gutera ingabo mu bituga bakoze jenoside ngo bagume ku ngoma, maze nyuma yo kubona ko amazi yarenze inkombe niko kubafasha gusohoka mu gihugu nta nkomyi. Operation Turquoise niyo tugiye kukubwira kuri uyu munsi muri One Nation Radio. Jya wumva ndi Jado Dukuze. Nkuko tubikesha Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside CNLG, dukurikije igitabo cya Samuel Totten na Paul Albatrot bise The Genocide Studies Reader, ijambo jenoside ryahanzwe n'umunyamategeko w'Umuyahudi wabaga mu gihugu cya Polonye, Raphael Lemkin, ashingiye ku ijambo ry'ikigereki genos, bivuga ubwoko cyangwa inkomoko, hamwe n'iry'ikilatini caedere, risobanura kwica. Raphael Lemkin hangira ijambo yashakaga kwerekana itandukaniro riri hagati ya jenoside n'ibindi byaha ndengakamere byibasira inyokomuntu, crime contre l'humanité cyangwa se crimes against humanity. Ni nyuma ya jenoside yari yakorewe ubwoko bwabo, Holocaust, tuzakubwira mu biganiro byacu biri imbere. Iki cyaha gishingiye ku mugambi wo kurimbura burundu abantu bo mu bwoko, bo mu idini cyangwa batuye ahantu runaka. Ntabwo abantu barimburwa baba bazize yuko bari ku rugamba cyangwa ngo bahorwe ibindi byaha, ahubwo bazira uko bavutse. Mu by'ukuri abakora jenoside nibo bashyiraho ibiranga abo bashaka kurimbura. Mu Rwanda hari byinshi byagaragazaga ko jenoside irimo gutegurwa kuva hambere. Aha harimo gucamo ibice bene gihanga bagashyirwa mu bwoko, niko kubyandika mu ndangamuntu, kubigisha ko badakomoka hamwe, ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa ngo ntabwo byaje gutyo. Nk'uko bigaragara mu gitabo Chrétien na Jean Pierre bise The Great Lakes of Africa 2000 Years of History, u Rwanda kugeza mu mwaka wa 1700 rwari rugabanyijemo ubwami bugera ku 8, aho bwari bukomeye ari ubwami bw'u Rwanda rwa Gasabo, buyobowe n'Abanyiginya, bwari bumwe mu bwoko bwari butuye u Rwanda. Ubu bwami bwaje gukora ibishoboka bwagura igihugu cyane cyane ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, wagejeje u Rwanda kure. Mu nama yo kugabana Afurika yabereye i Berlin, u Rwanda n'u Burundi byaje guhabwa igihugu cy'Ubudage ngo kibukolonize, aho Abadage bageze mu Rwanda mu mwaka wa 1897, aho babanje gukorana n'umwami, dore ko kubera ko nta ngabo nyinshi bageraga, aba bakoreshaga tekinike yo kumvikana nabo bagiye gukoloniza. Nyuma yo gutsindwa kw'Abadage mu ntambara ya mbere y'isi, u Rwanda n'u Burundi bahawe Ababiligi. Aba baje batandukanye, bazana politiki yo gucamo abantu ibice ngo babayobore. Mu mwaka wa 1935, Ababiligi bazanye indangamuntu zashyiraga Abanyarwanda mu moko atatu: Abatutsi, Abahutu n'Abatwa. Aha mu gihe hambere umuntu yashoboraga kuva mu bwoko ajya mu bundi bitewe n'uko ubukungu bwe bwazamutse, guhera ubwo byahise bicika. Ababiligi
bakomeje kwereka abanyarwanda ko badateye kimwe, ndetse banabwira bamwe ko bakandamijwe kuva hambere. Maze mu mwaka w'1959 mu cyo bise revolisiyo, abatutsi baricwa hirya no hino, baratwikirwa, barasenyerwa, benshi bahungira mu bihugu by'abaturanyi bya Uganda, Tanzania, Burundi na Zaire. Nyuma yo gushaka gutaha bakangirwa, babwirwa ko igihugu cyuzuye, mu mwaka w'1990 Major General Fred Rwigema yatangije urugamba rwo kubohora igihugu, gusa ntiyahirwa kuko yahise yicwa rugikubita, ndetse leta y'u Rwanda ubwo igahita ibona ubufasha bw'ingabo z'Abafaransa na Zaire ngo basubize inyuma ingabo za FPR Inkotanyi. Aba ariko ntabwo bacitse intege, ahubwo bahise bayoborwa na Major General Paul Kagame ngo bakomeze urugamba rwo kubohora igihugu. Uko aba bashaka ko u Rwanda rubohorwa, niko ubwicanyi mu gihugu bwarimo bukaza umurego, aho abatutsi bishwe ahantu hatandukanye, mu bwicanyi buyobowe n'abasivili bitwaje ibikoresho gakondo byica nabi, ndetse n'abasirikare bamwe bakabafasha. Hamwe muri ho hari nka Kibirira mu mwaka w'1990, i Murambi mu mwaka w'1990, mu Mutara mu 1990, mu Bigogwe mu 1991, i Nasho mu 1991, mu Bugesera mu 1992, ku Kibuye mu 1992, ku Gisenyi mu 1993, ndetse n'ahandi. Ibi byakomezaga gutiza umurindi ingabo za FPR Inkotanyi ngo zirebe ko zatabara zihagarika ubwicanyi, ari nako zagendaga zegukana intsinzi hirya no hino. Izi ntsinzi zatumye leta ya Habyarimana Juvenal isaba imishyikirano, niko gusinya amasezerano ya Arusha yo muri Kanama 1993 yahaga RPF umwanya muri leta ndetse no mu ngabo, bityo byo kuvuga ko igihugu cyuzuye bishyirwa hanze. Aha mu rwego rwo kubungabunga aya masezerano, umuryango w'abibumbye waje kohereza ingabo mu Rwanda zo kureba ko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa. Mintwari nuko yaje, mu gihe ingabo za RPF zemerewe kuzana umutwe wazo zikambika ku cyicaro cy'inteko ishinga amategeko, zitegereje ko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa. Uracyakurikirana One Nation Radio. Uyu munsi twahisemo kukubwira ibya Operation Turquoise, ku ntango yazanywe Kigali ngo irinde abatutsi ngo baticwa, bikarangira irinze abo muri leta y'isi y'abatabaze ngo bahonge. Turacyakubwira ibyayibanjirije, harimo jenoside yakorewe abatutsi. Kuva mu mwaka w'1992 hatangiye gushyirwaho icyiswe Hutu Power, cyari kigamije guhuriza hamwe abahutu. Aha hashyizweho agatsiko k'abicanyi bo hejuru muri politike kakoreraga mu ibanga, karimo abitwaga Masaso, bakaba bari abasirikare bakuru barwanyaga amasezerano ya Arusha. Hakaza interahamwe za MRND, impuzamugambi za CDR, abakombozi ba PSD Power hamwe n'abandi. Ubu nabwo hatangiye gutangwa intwaro mu baturage ngo bazikize umwanzi w'umututsi, nk'uko babivugaga kuri ubwo Habyarimana yari amaze gusinya amasezerano ya Arusha, ndetse bigaragara ko FPR igiye kwinjira muri guverinoma mu mwaka w'1993. Iyi Hutu Power yatangiye gukora liste y'abo bise ibyitso by'inkotanyi mbere y'uko ziza. Aba bagiye bicwa buhoro buhoro, ndetse binavuga ko na Habyarimana yashyizwe kuri iyo liste icyo gihe, dore ko bamushinjaga kugambanira igihugu yumvikana n'abatutsi. Hutu Power kandi yashinjaga radiyo y'igihugu kugengesera ntivuge ibyo bifuza neza, maze ihita ishinga radiyo rutwitse ya RTLM yatambutsaga ubutumwa bwo guhamagarira ubwicanyi hamwe n'ivanguramoko ryo ku rwego rwo hejuru. Muri uwo mwaka w'1993 ni nabwo leta yatumije imihoro hanze, mu by'ukuri yari irenze ikenewe mu buhinzi, ahubwo ngo yagombaga guhabwa abaturage mu bwirinzi. Iyi yazanye n'ibindi bikoresho birimo amacumu, inkota, ibyuma n'ibindi. Tariki ya mbere Mutarama 1994, General Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo z'abibumbye mu Rwanda yaje kohereza fax ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye ONU, bababwira ko hari umuntu wizewe bamubwiye ko hari gahunda yo gukwirakwizwa intwaro mu mitwe yitwara gisirikare y'abahutu ngo bazica bamwe mu basirikare b'Ababiligi bari muri Mintwari, maze Ububirigi buhite buva mu gihugu butahe. Uyu watanze amakuru yari yavuze ko hari gahunda yo kwanika abatutsi bose bari i Kigali, aho umugambi wari wo kwica abatutsi 1020. Romeo Dallaire akaba yarasabaga uruhushya rwo kurinda uwo wari umuhaye amakuru hamwe n'umuryango we. Kofi Annan icyo gihe wari ukuriye umutwe w'ingabo z'amahoro muri ONU yanze icyo gitekerezo, ndetse inshuro nyinshi yanga ko ingabo za ONU zatabara no mu gihe jenoside yari yatangiye. Jenoside yari yarateguye kuva hambere, yaje gukorwa nyuma y'urupfu rwa perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal. Abatutsi barishwe urw'agashinyaguro,
ingabo z'umuryango w'abibumbye zakoze ibishoboka ngo zifashe abanyamahanga bari mu Rwanda bisubirira iwabo nta nkomyi. Abanyarwanda baratereranywa. Romeo Dallaire aratabaza biranga, ahubwo n'ingabo zari mu Rwanda zirigendera zisiga batagira kirengera ngo birwaneho. Aha nk'uko Prini na Gerald babyanditse mu gitabo basohoye mu mwaka wa 1998 bakacyita The Rwandan Crisis 1959-1994 History of Genocide, ingabo z'Abafaransa n'Ababiligi nizo zari zishinzwe gufasha abanyamahanga ngo bahunge ubwicanyi bwari buri kubera mu Rwanda. Aha ngo iyo hageraga umututsi ushaka kujya mu bandi ngo ahunge bahitaga bamukuramo shishi itabona, mu gihe kandi abana b'abanyamahanga babyanye n'abatutsi nabo batemererwaga kugenda. Ibi ngo Abafaransa bakaba barabikoze, nyamara bagafasha abantu bakomeye bo muri leta ya Habyarimana kurira indege barimo n'umugore we Agatha Habyarimana. Abafaransa nubwo barimo bakora ibi, tariki ya 19 Kamena 1994 leta yaje gushyira hanze itangazo ivuga ko bashaka gushyira agace karimo umutekano mu Rwanda ngo abashaka guhunga bagahungiremo. Tariki 20 Kamena Abafaransa bakaba barohereje ibijyanye n'iyi misiyo bise Operation Turquoise. Turquoise ubusanzwe rikaba ari ibuye rifite amabara y'icyatsi n'ubururu wagereranya n'ikiyaga cya Kivu gitandukanya Rwanda na Congo. Nibitangaje n'ubundi Ubufaransa iyi misiyo yayo bagomba kuyitangirira i Congo nk'uko Kengo wa Dondo wari minisitiri w'intebe wa Zaire yaje kubitangaza. Le téléphone a sonné et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil, je ne sais pas qui. Telefone yarasonnye, ntabwo nzi wavuganaga na perezida Mobutu, yaba se ari perezida Mitterrand, yaba se ari minisitiri w'intebe Baradire, yaba se ari JP ushinzwe ububanyi n'amahanga, ntabwo mbizi. Gusa bamusabye niba yakwemera gukoresha ibibuga by'indege bya Kisangani, Goma na Bukavu kuko bari bagiye gutangiza Operation Turquoise. Perezida Mobutu yaremeye parce que on voulait lancer l'opération Turquoise. Le président Mobutu a donné son... Operation Turquoise bwari ubutumwa bw'ingabo 500 z'Abafaransa zoherejwemo mu Rwanda nyuma y'umwanzuro w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano wo ku 22 Kamena 1994. Intego yari uguhagarika ubwicanyi. Izi ngabo zakoreraga hafi y'umupaka w'u Rwanda na Zaire mu duce twa Cyangugu, Kibuye na Gikongoro. Igihe ivuga ko Abafaransa baje biteguye bigaragara, aho bazanye ingabo zirwanira ku butaka zarimo abakomando bo muri RPA, Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine, bafite intwaro zirasa hafi ndetse na kure, harimo n'izikoreshwa mu ijoro, abarwanisha ibifaro n'abandi benshi bafite indege z'intambara za kajugujugu 10 bita Gazelle n'izindi 3 za Super Puma. Ingabo zirwanira mu kirere zari zifite indege zirenga 30, harimo iza C-130 Hercules, Falcon 20, C-160 Transit na Casa DC-35. Ingabo zo mu kirere kandi zakodesha indege imwe ya Airbus Boeing 747, Antonov 124 Kanda 17 zo gutwara ibikoresho bya gisirikare. Ingabo zirwanira mu mazi zari zifite indege yitwa Blanket Atlantic, imwe ya kabuhariwe mu kuyobora imirwano, gutanga amakuru no kugenzura umwanzi, Operation, Transmission and Observation. Serivisi y'ubuzima yari ifite abaganga 46 bafite ivuriro rishobora kubaga, bloc opératoire, ibitaro bifite ibitanda 50, laboratoire naho bacisha abarwayi mu cyuma. Nubwo aba baje bashaka gutabara nk'uko babitangazaga, hagati ya tariki 23 Kamena 1994 n'iya 5 Nyakanga 1994 gahunda yabo yari kiriyo kurwanya inkotanyi. Muri iyo minsi ingabo z'Abafaransa zinjiye kenshi mu Rwanda zishaka kumenya hari ibirindiro by'inkotanyi. Bamwe binjiriye Gisenyi, abandi Kibuye, ndetse bavuga ko bageze hafi ya Gitarama. Abandi binjiriye Cyangugu ndetse bagera i Butare, ariko hose ntibashoboye kumenya neza ibirindiro by'inkotanyi kuko zitagumaga hamwe, uretse aho bazibonye i Butare tariki ya 3 Nyakanga 1994 ndetse bakozanyaho. Ibyo ngo biri mu byatumye bahindura gahunda yo kurwanya inkotanyi. Ikindi cyatumye hataba imirwano kuko guverinoma y'abatabazi bwo yarigeze ku mupaka w'u Rwanda na Zaire honga, yasabye abasirikare ba FARC bose guhunga kugira ngo Abafaransa basigare bonyine bahanganye n'inkotanyi, bibe ngombwa ko barwana nk'uko byabaye mu 1990. Ibyo ntabyo ntabwo byakonze.
kuko tariki ya 4 Nyakanga 1994 inkotanyi zimaze gufata Kigali zafashe umwanzuro wo kutarwanya abafaransa ziguma mu birindiro zari zifite. Abafaransa nabo ngo batinye kurwanya inkotanyi bonyine kuko basangaga baramutse batsinzwe cyaba ari igisebo gikomeye. Guillaume Ancel yari umusirikare mukuru mu ngabo z'abafaransa zari mu Rwanda muri Opération Turquoise. Bien sûr, Turquoise a eu un volet humanitaire. nibyo ko operasiyo Turquoise yari igamije gutabara ikiremwamuntu, gusa hirya yabyo yari igamije gufasha bikomeye leta yari irimo gukora jenoside. Ubuhamya bwanjye bushingiye ku byo nabonye, ntabwo ari byo nasomye. Et là, je ne prends que mon témoignage personnel, c'est-à-dire pas les choses que j'ai lues, les choses que j'ai vues. J'ai d'abord reçu l'ordre de préparer un raid sur Kigali. babanje kumpa amabwiriza yo gutegura igitero kuri Kigali yari imaze gufatwa na RPF. Amabwiriza yavugaga ko gufata Kigali bitari muri gahunda yo gutabara, ahubwo ari ukugira ngo bagarure ku butegetsi leta yari irimo gutsindwa. Iki gihe hari tariki 30 Kamena jenoside yari ikiri gukorwa, wari umunsi wacu wa 8 mu Rwanda. Nakiriye amabwiriza yo kujya guhagarika ingabo za FPR zari zirimo zirwanya leta yakoraga jenoside. Iyi misiyo bayihagaritse neza ubwo twari tugiye gutera. Aya mabwiriza yatugezeho tariki ya 1 Nyakanga saa 12 avuye muri présidence avant 6h du matin, directement par l'Élysée. Nk'uko twabikubwiye, icyahoze ari perefegitura ya Kibuye ni hamwe mu zone Turquoise yakoreraga, aho Bisesero kari kamwe mu duce twari tugeze iyi ntara. Aha ni hamwe mu hantu hazwi hari abatutsi bihagazeho bagahangana n'interahamwe ku buryo bwose, cyane ko kuva kera amateka yari abazi nk'intwari z'indwanyi. Aha baharokokeye bavuga ko batakambye ingabo z'Ubufaransa ngo zibakore mu maboko y'interahamwe n'abasirikare bari bamaze kubicamo abarenga 40 zigaterera hagati mu ryinyo kugeza ubwo abandi barenga 4,000 bishwe mu minsi 3 gusa. Kuwa 27 Kamena 1994 nibwo Abafaransa bageze mu Bisesero, aho abatutsi benshi bari bihishe mu misozi baje kubasanganira bizeye ko babatabara. Aba barabinginze, ariko aho kubatabara Abafaransa barabasiga babasigira interahamwe zahise zisuganya, kuko benshi bari bamaze no kuva aho bari bihishe bizeye ko Abafaransa babatabara. Mu minsi 3 yakurikiyeho, Abafaransa bakimara kugenda haje ibitero biteye ubwoba byica abantu barenga 4,000 muri 6 birenga byari byasigaye. Byari akagambane. General James Kabarebe yabitangarije mu Bisesero mu mwaka wa 2017. Ni akagambane bagiriwe n'Abafaransa n'Abazungu badafite icyo bapfana n'u Rwanda, badafite inkomoko mu Rwanda, badafite igisekuruza mu Rwanda, batakabaye bafite icyabazanye mu Rwanda, badafite n'uburenganzira bwo kuhaba no kuhakorera ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko byarabaye. Aba bantu rero bafatanyije n'abicanyi hano ari abanyamahanga, Abafaransa batangiye kera cyane, ari ingengabitekerezo ya jenoside bayigizemo uruhare, ari ukuyishyira mu bikorwa bayigizemo uruhare. Intambara yo kubohora igihugu cyacu 1990 itangira, baraje barwanya FPR inkotanyi, barwana n'ingabo z'inkotanyi guhera 1990 kugeza 1993, aho ku rugamba ubwabo batsindiwe. Ndibuka ibitero bya Byumba muri 1992 batera bafatanyije n'ingabo zari za leta icyo gihe za Habyarimana, bararwanye baratsindwa baranahunga barananirwa. Izo ni imbaraga zikomeye cyane, kandi zishingiye mu kurwanira ukuri. Ntacyo barwaniraga, ntacyo barengeraga. Nk'uko amakuru kibitangaza kandi, mu mwaka wa 2015 ibinyamakuru bibiri byo mu Bufaransa, Mediapart na France Inter, byashinjije ingabo zari muri Opération Turquoise gutererana abatutsi bari ku musozi wa Bisesero, mu gihe bari basanzwe bazi neza umugambi wo kubatsemba wari umaze iminsi bacurirwa. Aha mu igenzurwa ryakozwe mu mwaka wa 2005 rikurikira ibirego byatangwaga n'abarokotse jenoside mu Rwanda
ngo ryanenze bikomeye imyitwarire y'ingabo z'abafaransa kuba zaratinze gutabara abatutsi bari batuye mu Bisesero, aho zahageze nyuma y'iminsi 3 zitabajwe zisanga abatutsi ibihumbi bamaze kwicwa n'interahamwe. Uyu muryango uvuga ko Lieutenant Colonel Jean-Remy Duval wari ukuriye abasirikare bari muri ako gace ndetse akanemeza neza ko yiboneye ibyahaberaga, ngo yavuze ko ku itariki ya 27 Kamena 1994 yari yamenye umugambi wo gutsemba abanyabisesero, ariko ngo akagira ubwoba bwo kujya kubatabara adahawe uburenganzira. Uyu ngo byatumye asaba uburenganzira bari bamukuriye barigoma mu cyahoze ari Zaire akoresheje telefone na fax, ariko bakaza kutagira icyo bamusubiza bakicecekera. Yagize ati, namenyesheje Jacques Rosier wari unkuriye ibyo nari ndi kubona, namusabye uburenganzira bwo gusubirayo ku munsi ukurikiyeho nitwaje umubare w'ingabo urenze izo nari mfite n'ibikoresho bihagije, ariko ntabwo yigeze ansubiza. Uyu yasobanuye ko hari naho bahuraga n'abaturage babaga bihishe mu mashyamba ndetse n'abandi babaga bakeneye ubufasha bw'ubuvuzi, bakizera ko bagiye kwitabwaho n'izo ngabo, ariko ngo ibyo bibwiraga ntibibe ukuri kubera ko nta burenganzira izi ngabo zari zahawe bwo gutabara izo nzirakarengane. Nk'uko France Inter bitangaza ngo mu mashusho yafashwe agashyikirizwa ubucamanza hagaragaramo ikiganiro Colonel Jacques Rosier yagiranye n'umwe mu basirikare wari ufite ipeti rya serge amusobanurira akaga kari kari kubera mu Bisesero, ariko ngo Colonel Rosier akamwumva ntagire icyo asubiza. Hagati ya tariki ya 5 na 20 Nyakanga 1994 nibwo mu by'ukuri Operation Turquoise yatangiye ibikorwa byakwitwa iby'ubutabazi, ariko nabwo bafashaga gusa bari bahungiye muri Zaire biganjemo bari bamaze gukora jenoside, babaha amazi, ibiribwa, ubuvuzi n'ibindi. Honoré Mbanda yari umujyanama wa Perezida Mobutu wari perezida wa Zaire icyo gihe. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État, parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères, mais il y a nabonye leta yose ihunga intambara izanye n'ibyayo byose, kuko uretse kuba ingabo zarambutse umupaka zifite intwaro zikomeye n'izoroheje, ababazanye na banki y'igihugu ndetse n'ibindi birimo imodoka za leta. Mbega bari abantu benshi baje barimo igisirikare cyose. Icyo Mobutu yakoze rero aho ni ugukora ibishoboka byose bakakirana yombi izo ngabo zari zije iwacu. Kubaka intwaro ntabwo byahise bikorwa, uretse wenda gutwara imbunda zikomeye batashoboraga guhisha. Aha ariko abasirikare benshi bigumiye mu mpunzi, benshi banambara nk'abasivile, bigira mu nkambi. Mbega twisanze imbere y'ibyo bintu, gusa ntacyo twabikozeho. Perezida Mobutu ntacyo yabikozeho. Donc nous étions devant cette situation, mais nous étions impuissants. Le président Mobutu était impuissant. Nk'uko Meredith na Martin babyanditse muri The State of Africa, aba nubwo bari barazanywe no gufasha ubuzima bw'abantu ngo ntibicwe, mu by'ukuri ntabyo bakoze. Ubwo leta yarimo ikora jenoside, yimuraga iminara ya radio ya RTRM ikayijyana mu duce twa zone Turquoise, abafaransa ntabwo bigeze bayiboza, kandi iyi radio yari yagize uruhare runini muri jenoside yarimo ikorwa. Bimwe mu byumvikanye kuri RTRM ubwo yarigeze ku Gisenyi, naho bagize bati, mwumve tubabwire mwa bakobwa mwe b'abahutu, ni mukarabe muke, mwambara imyenda myiza, mwakira abafaransa, abakobwa b'abatutsikazi bose barapfuye, ngaho nimupfusha ubusa aya mahirwe mubonye. Abafaransa kandi ntabwo bigeze bahagarika abayobozi ba leta yari yayisi y'abatabazi, kandi bari babizi ko bamaze gukora jenoside, ahubwo babakingiye ikibaba. Nyuma ya 20 Nyakanga 1994 nibwo abafaransa batangiye kohereza fari, imbunda n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitegura gutera baturutse Zaire. Nubwo ibi byose byabaye, perezida w'Ubufaransa kuri ubwo ari François Mitterrand yaje gutangaza ko Operation Turquoise yageze ku ntego zayo zo gukiza ibihumbi by'abantu. Tariki 21 Kanama 1994 iyo operation yaje gusoza inshingano zayo, aho ingabo za RPF zahise zifata uduce yakoreragamo. Muri Gicurasi 2006 urukiko rw'ubujurire rwa Paris rwakiriye ikirego cy'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, aho barize ingabo z'abafaransa mu ruhare bagize muri jenoside ubwo bari muri iyo Operation Turquoise. Ni One Nation Radio. Uyu munsi twakubwiraga ibya Operation Turquoise abafaransa bazanye mu Rwanda ngo bakize ikiremwa muntu, ariko bikarangira mu nyandiko gusa.
dore ko ntacyo bakoze ngo bahagarike ubwicanyi bwarimo bukorwa. Jenoside yakorewe Abatutsi ni jenoside yagize umwihariko nk'uko CNLG ibitangaza, dore ko abantu benshi cyane bishwe mu gihe gito, ahishwe abagera kuri 1,714,014 mu minsi 100 gusa. Abaturage basanzwe kandi benshi bishe bagenzi babo bari baturanye ku misozi, basangiraga, basenganaga, bashyingiranaga n'ibindi. Abicwaga n'abicaga bari bahuje umuco n'ururimi. Abaturage bishe bari bafitanye isano rya hafi. Ni jenoside yakoreshejwemo intwaro za gakondo zitica vuba nk'ubuhiri, ubufuni hamwe n'izindi, hagamijwe gushinyagurira abicwaga. Hakoreshejwe ubugome bukabije, kwicukurira, kwihamba, gukubita abana ku nkuta, kwanduza sida, kurya abantu no kunywa amaraso hamwe n'ibindi. Inzego zose za leta, amadini n'imiryango inyuranye zagize uruhare mu bwicanyi. Loni, amahanga n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu batereranye u Rwanda kandi bahari. Reka twe tuvuge ngo ibyabaye ntibizongere ukundi. Nge nari Jado Dukuze.